Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru eba pau Pradhan Mantri Narendra Modi na Bisakrama Jayanti ga mari lenana PM Bisakrama kauba anoba scheme amang ngasi hogdokre Assam na ngasi upambi koti ama pung ahong gi manungda thaduna anoba itihas semkre Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na anoba Parliament building da ngasi jati gi machu ahong gi firal pahenkre amasung Kendra gi Griha Mantri Amisan Hairi Maraiba ning baluchingba kayana leba asibu amato enam punsinaba honoramba gi wakalon ngasi gi mirolna ningsingadabani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Bisakrama Jayanti ga mari lenana PM Bisakrama kauba anoba scheme ama hogdokre New Delhi International Convention and Expo Center Yasovumi Hogdoki Baskim Asiki Maru Eba Pandamdi Leba Asiki Kungang Amadi Saragi Lamda Leriba Artisan Amasun Kutsa Haiba Muisingi Sel Tungi Fivam Fagahan Bagalonina Jahiki Adik Lerak Laba Hona Launches Sanskriti Amadi Tongan Tongamba Hiti Singbu Yokatnabani Scheme Asina Guru Siksha Parampara Amasung Imung Manungi Oina Thane Degi Pairakpa sinfam makata na chathabagi thong puning thogotkani scheme asi kendra sarkar gi mateng na pakhatpani masigi damukta lupa koti lising tara humdoi khakna thamle amarom Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Dwarka da semgatliba Yasovumi haina khangnaraba India International Convention and Expo Center gi phase 1 lebak miyam da kathokre Pradhan Mantri Narendra Modi na Delhi Airport Metro Express ki extension su sangakre Yasovumi asi malem taki infrastructure lehna bagi pandam da sengatpani Manipuri da ngasi kendra gi Griha Rajya Mantri Nitendra Raina PM Bisakrama hogdokre Hotel Imphal gi sangai hol ngasi pangtokat kiba thorum aduda Mukhya Mantri Nongthombam Biren Singh saruk yaki thorum asi leba ki ate raja singh da su pangthokli Kendri Mapanthar amasung Siksha Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Hairi leba asigi artisan amasung khutsa haiba miyoi kayana leba asigi semilon fagadhanaba honabada achobo thodang lauri Pradhan Mantri Narendra Modi gi humpu Tara hundoi suba mapunumi kamari lenana Telangana gi Waralganda PM Vishwakarma scheme hogdokpagi thorumda saruk yaraduna Sri Ranjan hai artisan ayambana masana masabu thabak pizaba miyoi ngaktani Mari lenaba bank sing amadi ate financial institutions sing nama khoida sel ge tengbang hena pibirabadi mokhogi pothok sing hena puthokna leba asigi semillion fagadhan badar chawna mateng pangani World Patient Safety Day gi thorum hozik Imphal leba DIPR gi auditorium da pangthokle thorum ase engaging patients for patient safety haiba thing bi makha da pangthokpani palan thorum assisted quality assurance unit National Health Mission amasung Director of Health Services Manipur Nation bani thorum asita haksel ga mari lena ba mangkok tongba official kayana sar yari Imphal West, Imphal East amasung Thawal Zilla dengan si ayub pung mga digi numidang pung mapal fawba karfi komtogli Bisnupur Zilla na ayub pung mga digi numidang warang pung mga fawba aduga kakching Zilla dengan si ayub pung mga digi numidang warang pung taru fawba karfi komtogli Assam da sentogle ba upambi koti ama ngasi ayub pung ahong manung da thaduna anoba itihas sengkre masi amir Priyasa Andalongi Makhara Pakapani Pradhan Mantri Narendra Modi na Rajya gi Mukhya Mantri Himanta Biswa Sharma da ireba chithi amada miyangi yafanaba amadi akoibigi khalngak semba da achobo mateng oigadaba project asi pakapki damakta Mukhya Mantri bu thagatpa phungdorakli Sri Modi hai Amrit Brisaya Andalon asina leba asibulu na thamna bhonaba da achobo thodang lori masi ngasi paikhaliba u thabagi thoram asi Anoba Guinness World Record ahum chanana ba pandam thamli amasung tonga tonga ba category taru talenba Guinness World Record thugaiba ngamlagani u tharingai manung da miyamna photo sing namhogduna akhanda ba portal amada photo sing upload togduna khwaidi ki chawba online photo album ama semgani lanai news sing self help group sing frontline workers sing mahilu singi amasung sarkar gi miyoi kan u pambi sing thabagi thoram asida saruk yari Rajya gi forest bibang u chara lak Kuntra Potoki aduga award pa upra sing aduna atopa raja sing degi leibani tabiriba pawasi Akasvani Imphal degini Hayeng degi hoguderiba sangsat ki miphangi mangoni na Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na anoba Parliament building na ngasi jati gi machu ahongi firal pahenkre Mifam asi gi mangoni na mari lena ba ras dolpum na magi oiba mifam ama sarkana kogna pangthokani Jati ki machu hongi firal asi anoba Parliament building gi Gaza Duwar manakta pahenkibani Lok Sabha gi Adhyaksa Om Birla amasung ate makok thongba official singchu thorom asi da saruk yaki
नुमी मंगानी चुपना चथगदब अखनब मिफम असिगी अहानबनि नुबिता संसद की चही हुंबुद्रा मंगागी खोंगचर की मतंग खनेने नगनी मसिगी मनुंग चना भारत संविधान की सिंगथानngay ओरबा तांकक सिंगना होंगना निंगसिंगनी हंदकी मिफम असिदा सरकारना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमसुंग अते इलेक्शन कमिश्नर सिंखननब बिल अमा पुथोकनी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पैरामेडिकल बिल अमसुंग पोस्ट ऑफिस बिल याउना तोंगा तोंगा बिल खरसु पुथोकना सवादा खनगनी हारिबा बिल सिंग असि राज्य सवादा हानना पुथोखरबनी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हारी मेरेबाग निंबा लुचिंबा सरदार वल्लभभाई पटेल याउना अते लुचिंबा केना लेबा असिब अमत ओइना पुनसिनना होनरंबगी वखलोन ngasi मिरोलना निंगसिंगदबनी सिकंदराबाद की परेड ग्राउंड पांगथोपा तेलंगाना लिबरेशन निमित पालन थरम हौदोपगी थरमदा वफमसी श्री अमित शाह ना फोंदोखिबनी श्री शाह ना थरमसी हौदोपगा ओइना जाति की मचु अहम की फिरा सिकंदराबाद की परेड ग्राउंड पहनखी मसीगी ममांगदा श्री अमित शाह ने तेलंगाना के सिकंदराबाद लेबा बिरुला स्मारक लेबा अथवा सिंगी खुबमदा लेशु कतुना इकाय खुमनखी इंग्लिश मचमा पनिफु निपान ngasi नुमित असिदा निंगथौ पांबा लेबा अम ओइना लेरंबा हैदराबाद भारत ते तिनखिबनी थरम अदुगी सरु अम ओइना आर्म फोर्सेस सिंगी पेरेड अमसुंग संस्कृति की थरम सिंग उतखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मपु नुमितंगसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ याउना अतेलु चिंग क्याना यफा पाउजल पीखरे माउकी पाउजल द राष्ट्रपति हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसानबा मियंगलोनेना लेबा असिदा पैखलेबा थबक थरम कया असिना भारत पुहिरम क्यादा मपुंग फाना चौखट पंगमलगनी प्रधानमंत्री की मपु नुमित पालन थरम असि बीजेपी यूनिट सिंगसु लेबा सिनबा थुंगबदा पालन तौदुना पांगथोकनी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला की उरी सेक्टर दंगरंग सिक्योरिटी फोर्स के खुथोंग बदा टेररिस्ट अहुम सिरे सरकार के पाउन हाई अखंगनब पाउम फंगबदगी टेररिस्ट अदु लाइन ऑफ कंट्रोल लांसननब होनरिंगैदा खुथोंगबगे थौदोदु थोखेबनी टेररिस्ट अदुदगी सेल याउना खुजुखुले कयामरुम फगतपंगमले हाइरी अमेरिका दा सानबा डायमंड लीग की जेवलिन थ्रो फाइनल दा भारत के नीरज चोपड़ा ना मेंस इवेंट अनिशिबा तारे महांगना मीटर मरफुगा हुमदोय दशमिक निपान सिनो लंगबंग अब्दुना अनिशिबा मफम अदु कनबंगम खिबनी एशिया कप क्रिकेट की फाइनल लंगसिन नुथिल भारत का श्रीलंका गा कोलंबो की आर प्रेमादासा स्टेडियम दे थेंगरगनी मैच असि भारत की मतम पुंग अहुम दा सानबा होगनी भारत की टीम असि रोहित शर्मा ना लुचिंगनी करियुंबा ngasi की मैच असि भारत ना थोरबदी ओडीआई क्रिकेट की वर्ल्ड नंबर 1 ओरगनी मसिगलोने ना भारत ना मथंग थागे मंगा दा सानगदर आईसीसी ओडीआई की वर्ल्ड कप तो सरुक यागनी बांग्लादेश ता होकी बपुंग कुमरिदा डेंगी लेना ना मियोय तरामरी अमगसु सिखिबगलुना लेबा अदुदा लेना अस्तेगी लेखिदेबा मिगी मसिंग चनिपाल हेले लेबा अदु के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की पाउन हाई हौजु फावुदा लेबा अदुदा डेंगी की केस पुन्ना लाख अमा लिसिंग हुमफुमरी चोंगा यांखैनि तोय थेंगनरे अदुगा मियोय लाख अमा लिसिंग यांखै हुमदोय चामरी कुनिपाना नाबा फखरे अदुमोनम रिपोर्ट फंगदब केस केसु लेरिबनिना असेंग मसिंगदी मसुदगी हेलंबा याय हरि लेना अदुदा पाक्सना नारपदगी लेबा अदुगी अना लायंगी लमदा चाउन खुदोंग चादबा मायोकनरी हरि कुमसी सेहेदी की नोबेल प्राइज फंगलबा मियोय अममदा अहेनबा लुपा लाख तरा पीरगनि हाइना नोबेल फाउंडेशन ना लॉकथोखरे फाउंडेशन ना लॉकथोकिबा मतुंगिना इंग्लिश ngani kulhumdoida नोबेल प्राइज फंगलबा मियोय अमममना लुपा कोटी 9 लाख तरा फंगलगनि हौकिबा चही खरा असदा नोबेल प्राइज की सेनफम असि अका अकुम तौदुना लाखपनी इंग्लिश ngani तरा निथोइदगी फाउंडेशन असिगी सेनफम कोटी अमा दगी लाख मरफुदा हंथकिबनी अदुमोइनमक चही असि लोशिलपदा कोटी अमागा अमुक हेंगतखी चही असिगी नोबेल प्राइज मथंग थादा लॉकथोकनी अमसुंग डिसेंबर 10 दा एल्फ्रेड नोबेल ना लेखिदबा नुमित असिदा मना असि खुसुनगनी नोबेल पीस प्राइज ना ओस्लो दा पीगनी अदुगा अति अवार्ड्स असिना स्टेक होम दा पीगनी हौजी अरोबदा मरुइबा पाउ अमुहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मरी लेना पीएम विश्वकर्मा कौब अनोब स्कीम हौदोखरे आसाम उपांबी कोटी पुंग अहुम मनुंग थादुना अनोब इतिहास सेंखे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अनोब पार्लियामेंट बिल्डिंग जाति की मचु अहुम की फिराल पाहनखरे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हारी मरेबाक नुसिब लुचिंग क्याना लेबा असिब पुनसिनना होनरमगे वखलोन मिरोलना निंगसिंगदबनी पाउलुसरी।